ati nongambira cyangwa umuryo mu byamike gesha babyamaje bije twerwaneho gene yo tuke abantu bakanisa abayita nk'uni ba landlords okushenya akataraka okwesharingira omwanyugo twabamara abasharamu okutamuze byiri byabo okuza city council aho murimo okutunga kushoborukerwa nabo abikwasire abikwerinda omwanyugo bayetwa buguru butakora hansi market bijaha kureba bembezi bitu town kiraka meya RCC mwize mu addressing y'abashubuzi enshoma za marketing mutunagirire vuvuzera ebipande wiso ebingi bantu bakozesa nkomu gukora ko butamarwa ebi babibaka polisi yagiza okonja kugamba nabo bwanyuma RCC obwashinikiriziho nabandi bebe misikugo city council nebindi bitongore byo kwerinda bayiko mwanyugu okurikiza enshonga zabo Government letere fanda bakora amakunyabiri alabali 15 alabali 10 bona abatenda kuronza kayabo konkete amuna bashatu konkete sa wangira ngiwe to gravinyo mwanya no sinsaka tinkechore ngiyo ko jende amazama bashobozaba bayino kushaka hango kwamani ayibyahindira bamumbebe mbese bagira ngo entunguka omwanyugo eine korwa Nwanyete byose bibareki akandi nigeze tawo tsafu wani Eshonga zami tuzitwiremo Kongese eshonga zinzwiremo madamara CC Neshonga za landlords kandi ba vendors mbiyantaka batungire Gwenu jobera nabatunga kandi nabashemero Eru bakwenda kwombekaho itakeryo kanso ekalizinga narishe karpansa ba landlords Choni nyenda mchukwaji. Niwe ni mchimanye? Barado tuwe wabagani? Wano mgeni. Wakamba mimi. So kuwa lizinjirita kebyo. Baka lizinge miaka nena mwenda. Na mwenda lizi yabo. Neho yo 2060. Yekumi bilinkana. Niwe nekora chi? Kanso kuya lizinjirita kebyo yaba jirangu. Condition yoku wanza no kurudivorupinga. Ahabuwa tupaza kuguma tujomu umwanya kogwe aho government netekwa kumuzamune yakora kandi leta uneti netekwa kukurakurana mu bitu ka polisi no kureka kangutwahereza umukono prokora kuzona ezegentu urukiko rwaho RCC ayemerize ebyokushenya kataraka so hata atironsonge kubateganisa okushenya tukwemereye bekanse tubete nabalandlord bani twenda phandiko mudara landlord no tenant do so abana bantu kubasota bene takatahire mukatare physical kanye hato munaza mumanye mu mwadere Njwetera president aha kandi kwenda ngo friend wajirangu RCC tameja deputy wanje yabarhoni banko assistant wanje yabarhoni bazireta okahati cy'abantu cyo rachi yekina cyumukwenda kizakubamanyisa kizakurambura amanya kuba kugira ngo muzemu turarye kwa bitari mu bintu bizakurikiza na turondo kundi baherezo gwire buce goro bimenze dandise turareta garike expiringa senti kagarikikare enshonga z'akatare ka makanising aho muri murambara okunyurana zaheza hiyemyaka 16 akataraka okuja bihandiko bitarebana na gito nikije kumara billion 20 cyaye komikwa n'ibyo kombeka akanobenda kombekera emyaka 3 Kiterede tugina kukola paka na batwina loni twina ki kubinga ko muntu emyaka 35 yemazira yariya
hati ngo urabe hojeni wade tinyine mu mudara konkani okolamu kanyomonyoma twakahendera okutwa meeting bakama bitu ba stage batushobora emituma twahuraya yikikana twaza kurya kamere kazomunda abakazi bitwa twaza kubyama nabo n'abakazi bakubyama n'abashija babo nyumbazyo tubase kubyama n'abakazi twase kubyama n'abashija tube twino busungu bibizwa abasubuzi uzimazi matwanto no uburinganiza bene izubiri nasimara sisi aburi kintu cyashara mu butaka aba TV West ndese nyom Gideon aho murimbara barike tukinisiriza ku kimwe cyo